bana beso dumelang ke ha di tsenya bana beso lo kgona ho check di kamano ka tueng ba ke rata mosadi ya bitalang ngopo 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 ai rona ba shanyana ha ke phete ntho la ke ke ditie na bana beso mosadi ya a ke re ang o amohela subscriber hore le wena o skebe wa fetwa subscriber hore o skebe wa fetwa ngwaneso ditaba di teng di atla di ngata re tsantsane re tlo bua jwale ha re kene tabeng ya ka jeno ntate Mofokeng wena Mofokeng taba ka jeno ke batla ho bua ka taba ya ho thwasa kapa ho fehlellwa batho ba mpotsa dipotso tse ngata ka taba tsa ho thwasa ba bang ba ya tshaba ba bang ba lla ka hore ha ba sebelletswa hantle ba bang balla ka dintho tse ngata bana beso dillo di ngata mathwasong so but taba ya rona for today ke taba ya hore ho thwasa ke eng ho thwasa ke eng ho thwasa mang ya jwang ba tla o tla tabeng ya ho thwasa bana beso ho thwasa ke tsela kapo ke sekolo an initiation ke sekolo sa tukiso ya badimo ha o tlo lokisetswa badimo ho motho yeo e leng lethuela ke se ka re ngaka ho motho yeo e leng lethuela ya naleng moya wa ho thuela lentswe lena bothuela re le kadimme puong ya seZulu le tswa le rehellwa ka noka yane e bitswang ka Uthugela River mane Natala jwale ke ho thuela ono jwale ha se e ba le thuela ha se a qetile ho thwasa but ha le processing ya lethwaso ka Sesotho batho ba bang ba re ke lethwasana but o ka nna wa re ke mochonoko ke bona batho ba tlamehang ho thwasa re na le mabaka a mabedi kapo a mararo bana beso a ka re etsang hore re thwase na le mabaka a mabedi kapo a mararo lebaka la pele o ka thwasa hobane heno background ya teng bongaka e le ntho e teng e tlamehang hore e sebetse kore o thwasetsa hore o tlo alafa batho re bua ka batho ba na le di healing hands batho ba na le matsoho a ho fodisa ho phekola batho ke lethwaso la pele leno lefehlo la mathuela lethwaso la bobedi o ka thwasa hobane o kudiswa ke sedimo bona sedimo se ka o kudisa ka tsela tse pedi hona mona mathwasong se ka o kudisa hobane o tseba hore o tlameha o lo thwasa kapo o lora hore o lo thwasa o bo idaftisa be se o kudisa ha se o kudisi fela hape be se o kwalla dintho tse ka reng mesebetsi manyalo jwalo jwale bana beso ho thwasa ho kena mono ho kena mono ho thwasa ho kena mono ho thwasa tsatsing la kajeno bana beso jwale ho thwasa ho kena mono bana beso mono kapa batle ka sekgahla sa hore ba sentse ba o kudisa o ka lo thwasa fumana hore dintho tsa bophelo ha di tsamaye hantle ho thwasa jwalo ke yona ntho e re etsang re thwase eno nako e nngwe ha o thwasa o thwasetsa ho fitisa fela ha ona bongaka empa fela o le lethuela o tla thuela o tla tsamaya dipina o tsamaye mekete o bine o etseng hore fela o uplift that spirit moya ono wa bongaka o teng ka hare ho wena mara ha ile ho sebetsa batho o kekebe wa ho sebetsa batho bane bongaka kapo di healing hands ha diyo ho wena but le teng ha se ntho empe bothuela ke mofuta wa bongaka le wona but o bo thola mosebetsi o sebetsa mosebetsi o right o molomong fela o ka lakatsang ho sebetsa kapo mosebetsi o ka o etsang ho phela mane hobane ba na le di healing hands o fumana hore motho wa teng o badile o tshwere di qualifications tse serious but ha thole mosebetsi yena o fuwe hore a sebetse batho kapo a itshebetse so ke dintho tse ka re etsang re thwase tseno bana beso e nngwe taba ke ya hore ha o thwasa
batho ba bang ke ba bone ba tsamaya ba ne ba na le dikgwebo o fumana hore dikgwebo tsa bona ha di tsamaye hantle ane ho bohlokahala hore ba ye mono mathwaseng ha se ba bangata mara ba teng ha se ka ngata lethwaso le ka sebetsang ka tsela e jwalo mara ba teng ha ba kgutla o fumane hore dintho di tsamaya hantle e le lebakeng la eng ba kenwe ke badimo ba ne ba na le takatso kapo ba ne ba na le dikgwebo ba rongwe hore ba lo thwasa empa ba sa thwasa kapo ba bang ba thwasitse ba ntse ba na le di-business but ba sa batle ho ba fa ka bongakeng ba ba fa ka tabeng ya monana ya di-business lebaka le etsang hore ba thwasekile na mofokeng ke hore ba understand sedimo hantle hore anything e ba tlo e etsang mona businesseng e tsamaye ka process ya sedimo ho avoida dintho tsa bo marwala bo di eng because already motho wa o keneng ke motho wa active tabeng ya di-business so ko yo lo rutwa ka sedimo se hlatswe se lokiswe then o kgone ho communicate le yena hantle in terms of taba tsa di-business bana beso so ke yona taba mabaka a ka re etsang re thwase ano ha se dingaka kaofela tse thwasang batho ba thwasang ke masangoma which is bua sezulu le yona kapo mathuela ke bona batho ba thwasang ho tloha mo mefuta ena e meng ya dingaka e ke buileng ka yona ha se batho ba fuweng ho thwasa ke batho ba phekolang fela hona le batho ba thwasang hobane ba kgahlwa e teng nnete e teng ntweng kapo hona le batho ba thwasang hobane ba jwetswa ke dingaka ha ba tlo hlahloba hore wena o na le moya a ba se ya thwasa a sa itse follow up ya moya wa hae history background check ya hore ha bona bongaka bo tswa kae bo etsala eng then batho ba jwalo ha re ba countelle ha se hangata ba ka sebetsang bongaka ha se hangata ba ka sebetsang bongaka ha se hangata ka batho ba tla ithatela mekete ya ho thwe dibiriki tsena nga mona ba ile ba lonwa ba etsang hobane ba ile ba jwetswa nako nngwe sedimo ne sentse ne le gona se mo preparelang leeto la o lo thwasa a ntse o mong o bone mara so ka ya pele ka yona so aba over step taba ena ya ho thwasa a etella badimo pele e be sa mosebelletsi bana beso so ho thwasa hono ho kena hona mono hape so ha re utlwisiseng taba ya ho thwasa 068213 4374 e se le dinomoro tsa call fela bana beso ho motho ya shebellang from video enana ha ke no araba WhatsApp ka nomorong tsena tse ntjha ke tsenana monana tsa WhatsApp fela so motho a qalang ho shebella se ka lebala ho subscriber phoka o teng ka mehla le matsatsi o tla dula ntsa le teng so back to taba ya ho thwasa bana beso ho thwasa ke process ya ho lokisetsa sedimo ko thwasa hona ha ona ntho engwe e serious ko lokisetsa sedimo hore se dule hantle ho wena sedimo se dule hantle ho wena o understand the language ya badimo ke thuto e o e rutwang ho tseba ho phekola ha o le motho ya fuweng pheko ho tseba ho phekola ho tseba ho laola mofuta ona wa mathuela o thwasang haholo ko ona o lopang ditaba tsa batho ka ditaola haholo then the rest ya ba bang ba dingaka boholo ba bona ba ya noha ke dinohe ba laola ka hloho so ke ntho e jwalo wa ya mono wa sebetsuwa wa futhiswa o fehlelwa sethuthu da diswa rengwe ya lefehlong o lo fehlelwa o fehlelwa sethuthu se tlo phahamisang badimo ba hao se tse hore o kgone ho communicate le badimo ba hao understand badimo ba hao ho tloswe memoya e medi e ka itshirelang jwalo ka sedimo ho tloswe e kang bo dithokolosi di thotsela dipoko batho ba thebotsweng didimo tse sebediswang di tlo wena ka ditoro ho ukuri ho tloswe ntho ka rentseng o kgone ho understanda language enana ya sedimo hantle o lokisetswe ho tloha mo ha ona ntho e nngwe e telele ile ka bulang hloho bana beso ha o lo thwasa o ya le yona ngakeng ha ebe le go fuwe ho laola ka hloho that is why Basotho ha ba thwasisa pele ba qala ha malome ha ba kopa kepi ba ya ha heno ba lo kopa le hloho ya hao because ha ona moriana o bulang hloho but moriana o upliftang hloho o teng o le serwala se etsang o bone se teng ke tlo bua ka sona ke na le sona monana ha e ka se etsa ba re ke dizezwe haholo ke dizezwe di teng majaji di teng so ntho tseo di teng
mara hloho yo so le tsona di sebeletsa ho motho ya sentse a bona already, ya sentse a bona already. So ke ditaba tse jwalo, hloho o tla le o na le yona wena, then ya phahamiso ya uplift. Ha ona motho a kwetsweng monana, ha ebe le ono sa bone, ha o bone, ha o hlolwa ke ditaola di ya o hlola, so le ske la blame dingaka ho tloha mo the rest. Ha ona taba ya hore le motshonoko hore a thole matla le fehlong tlamehile a roba le lengaka, ha iyo ntho eno hore e re ko roba le wena ke tla o fa matla, ke tla o etsang, ha iyo. Le batho ba bomme re bone se banka batho ba bontate a batlo Thwasa ba ba sisa malapa a bona. So ke a leboha bana beso, 068 213 4374 ke call Mofokeng o teng o Thwasa, mohlolo mo ntaba tse ding di tlatla hape ka taba ena ya o Thwasa. Amen, ke a leboha.